Okay, name discussion part 2 khi Dr. Machar cerita dan tiri tijian kajian. Mana benar kemen jenade la. Ba. Ana Dr. Machar gua itu buku mendapat nyotan 2016. 2016 kawan almala. Yang gua itu Dr. Machar ku buku mendapat nyotan ku kumada wala kumanware. Kumada. Kumada de kane di alta ke kelti. Ya, party de. Kane di ale kone bugara te ka parwa likan te ka party. Teka ka party je gwa to kumada ko je la kwero. De ko la kumada di jen kana kwany. Taram chi kwany reng Machar be. Bakal la kom kana kwany. Orang mi kana kwany di komna dala. Ma lalar ke ala yen pan kun mi ya barar ka ti ka challenge wala chi jen. Bi bene jira den wo bo la ne je jor. Be lara de lara reng Machar. Antama an chen gur bi jin langu bine bo ko china barar wala chi jen. Ko ne dia le be rar ne ka kwar kan dia. Ita bana tin te tin kan dia lo gan kon wala chi jen. So kan dia la ti cha de reng Machar che lara no en la kwar. Bi ya kana kon wala chi jen. But ka ki go cha gu jeno jena mdan rong jen cha chu pal gwa wala en cha pal wenam. So to lare kuma da lare kan nuwar ci tika dillu wajo ka gur kwara ko de ka ko de kan di ko te ka position ter kan ka kici reng Machar che gur to de kan jig de dang ka fa ko ngap kan ngap tram lenga. Ya, yo kamala wana. Ala medan na ka pagak. Te bana padan bana bayan you to use kan ka te chamga. Ka yo taban ya. You te chamga de ni ka yo taban. Kan am bana fa ngulo dum. Bana pa me wana re mal. Ni ne kwala kre. Bana fa. Dung ane nuwar wala dung mal. Official nuwari. Okay, official nuwari. Okay, ka we to ga de ba cham we to ga de no ba cham ni taban de ngai ka ke nying nuwar dial. Support be ni kan nuwar gwa de dan china bara. Support be gwa dangro. Support be taban de support be ga mi merka. Kan gwa daro to be support SPLI wotan. Wan chero ja bar wayam mi nuwar. An chero bar waram. Bar wayam mi la ko lo be ni actual ke ni ka mi chale la ayo. Wa ka lo confuse ke je. Wa ka dal kari. But chi kala jiri kato an bar wai kayo but wai am telere aga ay ami anwar jangan ada an wai am ya ko terre lam ko me yem to bul an wai am an wadi korode wote but me speli ayo the way speli ayo take a challenge one speli ayo me nangana ka bot medan jinaw ka bot me jinaw ka bot e deal ta deal ma cha su ko gwa no malar je kun be ka tade taban da ngaje ajen yin taban ku kun espela yu chu yu ngoma tam ra kon tele espela yu mi chu bi do ku mi do be je yu ai tele mi ke yin taban kudi ala taban kun da ko ga jeni siam be ka sa ba chon bo ka paga bo wa pe nyama ke lu be tiang taban go de gor medan da putrulana da ta gaman sero sul bacha kan kanora kan. Okay. Chào lần đặc biệt. Petroleum no kan lan đặc biệt. Salam do gat kote. Ya, chào lần do gat kote. Chào un mi shwale garoi duan. Chale ship jor stop. Rame goro de ship jor stop ni. Agare ya. Pat me che jojo. Chi polo che chunwen. Yene nongo be paga tede. Binaro ala paga. Ni re paga. Ajenda kumaga nga. Enda kumaga ri masha. Mata brai kone. Post I will kill you a while. I will tell a post. Again, more now election. Mitch take a nur midge or me never knew relaga. Yeah, only I would get jump. Now, my sharp match time that you talk about. Okay, 10 Mitchell at Guadman, engineer force I go and yeah. Okay. Let me say that. Mandan Che take a discussion and why army can take care office, take Captain Gayo. Kaji dur. Okay, Canada la we ka ngada la force din kon we ka juba tin ka ki content man sa lat ka ki unified for lat ka kan norway army we yon ya kan norway army ba pan den ba kan nang ba ko la ram no go bo de ka nu bi chui go to bi bo de ka ya bo tan okay kan ne dial te ko jis kam ku la kan ne rom jis kam norway army di ka ke di ne kan pankin. So ala why army chu ro confused why army chal why army rambe jian dori en mite karing machenen mitu community baro de je je so michi ko to ya bo we gwa dan we wala je
so brami mo miladi bakul we yo gwa de ke da manan peten so man chal je waya mi ke je wodi rama mo la ne ne kur mi tiam ke ne ken ge wala chi jen bakul we tin ban mi jo ji ne let's say manan chi la no take che no re gwa de dan chir mi chi de men chi ne nin ka kui ga de ya ka gwa de dan chir mi de men chobo ma de kon kul we ni am tin chi la do ne jine cha ka lel ko ko mo ko position what happened ya gadet ramede ben la ship jor step ka I will kill you agadet okay question gadi de ne ka ne ko che dien bi mon de ne ka nga ya jara me ship wala kan nur wayam jara me ship wala so pero mat ka so okay yatam now I want to make thing clear chilaro nur wayam ke GS kala GS pile ayon gadet ya ka win min da de men te ga je nur wayam ya ayata me be de ni di albi ka dakpin ko de ni ayo medan me kaje dor medan te ke de full day jadan bado ba ayo bete de e tukka me ci kwen betel jata kwen jetel de ci de indi ci ga probar ci ru den wa kam di adde gande le de mi ci wo tolo ke di ga je ke de yi ga betane ben tew betane gawar betane gni betane loko cha ga long de te pin bang yen ga ko mu yen ga ko tel mi cham ka tel de bu ko rote total lo why are meeting gang o kin iyo chakula teke kwarkel meto koro ka gad man dang wel me jo ji che be why am ken ba ko moblai why am dorin du we me yan ma e chi we yan ma chi we ka bi yo ajeri denen lai wo we ka ba wale durun ba nyo ju ko tele de mi nyuri ji we you see medan jo cha nga de cha kap cha dom kap cha ulang kap cha nasar cha kap medan mit de spela ay wote ten medan nasar tere de mede loitun ulang tere de mede loitun wi dia de kan dia tere de spela ay ji mede loitun ko tere de ayo ay way am cha ko ter che mai kete je ke lu ndor ki ki de spela ay woto de woto de ja chu lo nyo ko ko ke tele ke no ka gada do ar ti la lo ka de ni ke nang de ni gad won kien ti nyu ngom okay jiti je ko chi ko la no SPL ayo che de pin ke tele ge ka de kon te ki kir ma yadi tam ka kan wara kon ku de ni ken ka ngana je kan gen ya wala kan wara waya mi chi ti ai chi we ku den ja ko ja ka de ni a cha chi ke ken ne ti de ku mi ti da wi ken ne ku te je ti ke te la wara waya mi wala just te ji SPL ayo ti chi lok amela ko me je na medan ka ayo la ga madunda lok be bi chi li chi rek mashar mi chi lok bi je ndong bi je ni ne ku ti ana te jele ke no aje ne ku ayo le mu aje ta ayo ba ayo bu do nin ke waya now what is the reason me je na ka machar ga je why leadership de men mention ko chile chane je nda ko jin mi leadership du te tar din ba de mention men je ga men de ka nyok ti kon ram na kon number 1 te la reng musha regde alamde week pira den che ngol le pe chekanga wala example ko ba ko ngaje te brai cave de ni mi la je an lo ko ji an de la jo wal sejen so mini la ram che pen duoro kete kana mate loro bang mi la ya ke 2015 me da te ka kawai mishiben atelu we ba la no ilat ke ne je chen ne je ya ko me dan ta tan ko wai mo je ben ku ararasha da na lo ibere ting go ke about kor no par me che joju chi reng mai shar chi ne di al chi ke sain go ba no ba la let yoron le chi no cha tan men ni chi jor sab ko be ba kwa ko de tan me che chop nyam den puer de do ko tan de do ko la che tan lo cha yo puer we ji kor ba ter tena dana yo kon chi kon guru tu kon jam mnge je wo yen guru chi nin ke spele ji ni ni jam to chi kon guru bane tu guru kon odi guru kon ba ro je moger ya okay ko ro bane ger ko men kon ro ba wole ane bane nek de yo cha ne nek yo bi ji wel bi ko bin ba wo che tu ba mal ba mal mo gwa tit ko bilian wer bede bedi ay ma cha tit ko bilian ya okay question on na mi che la tit ko bilian wer bedi da nga kuna la nego jang wala kan wer ya ata di mabin an nek long di la keleb du
badun da kulo belama let's say ta ala belije ko jini kan war ka kana tan ya kana dia ala jiti ante ani ode na nyin ke rude da ke tu war ka ya ani ode na nyin ke kirmi yadi dine wal sijen ya ko ya mi ko to ke mo kula tege je buwe karam kula goro negi kajino jini to yiri ma chari jaram dan lugo ni na karam mo ka bile we ka jaram dan goro negi je how ya ko to gudi reason da je bo ran chon ke kirmi yadi ka jaram dan e jogi jino shi den na alat kene je kamal ko go na mal ko ri ma char nge je all the principle ke mo ko na yin ga ka reason janne ala jigun power mater ke power nge je ko ter ko na power ranu matien kel mi kuje ta non de power de je ke je de use bangol je tak ko je no te ke we de ma dong me ba je ke je ko guji se go we mo tak no okay ku kuje mi bia chu jo ke power mu question power mu kenya ko jine power go power de karam mi power nga power je ne SPLA te pingu ya kirma ya that is not a power South Sudan te pingu ya kirma ya that is not a power where South Sudan te pingu kirma ya that is not a power why power kana ki longo ma chol pele chang chole ka la power ala ring machar je na kwala wa mi ken gwar ke kuji principle kon ye na ru ke la beje ne kon ma ring machar principle ke je ne medium ala kurun tin target je ka ideology ka ideas ka cher ko kan international community kan ja kon ko ban wij ban je lele ban je so jin mi che te ga mi jeng mi chila run bi international community be lele be je kwet den machar men lede ajena kon ci kon guru nyina e kir to kor so ku mo kir ba joy ko ba joy ke election ke democracy din po njiram ray ne tam ajenta ka power ko run birin machar bi joy ko ke election chejen so ko kir ko ring machar che target ne kir ke jang ke whoever la no ala ruch che jia karam dana ruijen gwada mo che gur so ring machar che mo ke power ko ngane kana jin ko la daka na antama jin point du ko daka ne ku tete run mi ngaji no bitel power bayne mi ajang jin tiga me tete ko men gorke let's say me dana je South Sudan independent charge ko ngi jo jigi ko me kan ko to ke no metal bi ye yumara do pele yumara ji ganda ba pele meladum ala South Sudan charge ko kena yedon ala kanu chi kurtera ya a different ko chi mal chi bije chi a different ala mal chi kur chi ter to ba ko tiji o amuteri mu ajena let's ba no kin ko ter jaydim tiji muladum let's say ala you are denying no South Sudan jini charge lora bangi ge kur ba kan ma yotta de ben ba ala a different South Sudan je ke voting the same thing kirma yadid ba ju ke voting ala voting power to the people ja lar jimana cha South Sudan charge ko kur ajen manyam na ma ban kan ko ter chade chi kina da ga voting pel mulare ne cha kur ter wala kana ter South Sudan charge ko ri ben mi mon nge ja let's me your well ala kon gwada me melat kelung ala jin mi chirodo yar kana bi ngaji no run teram bi chonga tam bi chonkor bayne mi men ter kon gwajena ter na odi ala South Sudan ene diala kontin gor ke jen South Sudan ne ko aka wo ka pool ka wo kwany ko kwerin we kwany den bu gad bu ko shu drop kan ga dangaro kir kan nga kan reng macha iyo mo pana taban ke pana tut kaw ke pana kan ne diala ko ken konti la jang telari gor no dia ala nata ala power to the people election akjo power determine a voter in content would let in work kwany a chalel ko kur ko chikir mi yadi che kur che to kan lo ko by election ballot and then che war che enforce on reng machar kan nga kan inwari special way dan kwan ko target ke dera ina mi na ku benjene okay ku me chan wor cha ga ju alright wor cha barar cha ju cha target cha na gre ko ju ba che to ko no mo yena amu bu gur yena na kan e ku reng machar okay reng machar mu ladum reng machar mu gur na ladno kuin parallel ke je alat ke je so chikin mi adi che loko ngeje chi kuin kwar je tede che tiak so kin mi adi che mulen che jo anyok chen karware jojo mo joje ne dial ko teram mutuk de leburun ka South Sudan be la do e kuin kwar alel kede alat ke je shebe men tuog me dong me gwadi ajor alat chi ji wuchi ka benia so melat ko ne jenen without election without kuin kwar no tele ngadum baje chi mal chi ben and waiting ala mo bu kon wait ke je ka bu kon je nyelong ka ba ko right bo mana dulset be ke ma yadi ram bu ka je run lar yitok bu lo ke ni taban de ngaye me right now
abine rulon gar kon dial bu ma yorun lar jitu bu ma yorun ane Riek Machar wo ba koto ajan doy lebdum ko makan lebdo doja achelim ne wo bara benawa ka election ne dial telmede korno ede me ñu dor okay an chawu okay anyor dor ru tam election bena men cha kam tikede speleo ba chu ka boti ngade de aga amu doye tok do ka jere lu ku ne chinama tena na ta chawu ta kon bana limni election bana yor te joji ci ngar to no na kuiti la rodi ra yugo juba mush an hotelar ko rin gati baj benijin ka mandong du biling je juba te tun wan chare la tin before all these things la ditin nana me wo kering ma cha you don't know e we ko barami mo me la ki figure ko kuma SPLM baje dil wo ko chebete ke voice chebete ke job mi jeng ma char chebet atalam lade ko kuidin jeg lat ko rodien. What kind of leader are you right now, to be honest to you? Muna kaneku, kachi right, jin leader, mutire wujamo, mukuna kun ji sodre nis kunen wale, ebe right now, right contempt, chidi ya churu chibute right now, na riek kia kurchi okam jana kurudin. I think you don't know that. Kudi, chetikari tumwani chanen ka kir use ne jang. They were take a jang di challenge jana ka 1991. Si Riek Machar take a problem take a kir. Awarama yon maini chanjaram na take a Riek manang na. Is not the person who demand no a democracy abere chi jana ngadam chi jala doron der democracy der demand but michi ma chi yot du Riek Machar ku lan medan ne den de Riek Machar chi kire right now you cannot chi kon der rajete de kon ngai Riek Machar jen temu jen te ke doro para me yon ma ke 2013 kan yaw ma ke yot ke 2016 da wuri shal ke me kin me yadi ka duale ko che buwe ka voting ko do jana ba campaign ba jalat ba kuin kwar bala Ibe right now right kono tem ngi jogo no che bo happen in Queen Kwar me the 2026 ya Queen Kwar che dem ken shafen ko me tukwar indi tignukten ele medam pe nafen okay balat Riek Machar ruji tam ata me de ko ladjen ala tam ci tam me kun ala jal win me bu wuje me bi ro la den go ro bo wor ko no meten bi ayuruga tamane du jene ko jar ke Riek Machar ja jal ke tam ngut tamalong ko ngut 3 years nyam che wingone tere jubede no she 3 years mo ne ngala mo 3 2 years nyam no 1 year 2013 ka ba yor ke 2014 na jala 1 year ko 2014 2013 already cha dan wona ko 2014 1 year already okay ka 1 year di right to ngor 1 year ala luguno der under campaign dir la der right ka wala de campaign ko ngotam campaign ala jina ta ko parti al kapida she there right right now hey no tell a part of me dio je ajan ja joji you are behind news mu gurte kon it wo dio je you will lie you know everything right ramati tin me dan dere nganya me tell me gurte ngata campaign mi ya to gala titishi ni betungu ba dungwan ba kala lat but kan to na mo kan bad jene list ko ba titishi no tem ba ngulel nu chale la mo tell me dere mo charter ke jakarwan okay ntema jini okay mi yadi tega chonko banwar bakana ko chunga kel ke Riek Machar ya chane lare te chonko banwar na tega chonko bere yu aw mi sheri ko jo che joje ne mu wen wana ka jam nuwar wa ganna ko chiru mat ko Riek Machar chiru mat ko re de ka tega dole ken tega na waya am melar jimna nu waya mi jala ko Riek Machar right kon ke 2013 chi ko right ke jantam waya mi ke jantam mod de chawu ci duna nga jangu to le unwar la le chawu duna nga jangu ko to wing to jubbe okay ka chwa ko jo ne cha jo boro baror wal che baror ayo okay jara mo gor gede kay jena na jara cha chune gni de on de so dan nyogo ajene gujine ya kada ko gwade la rami mo ku ya target den dial me cha da manun cha ko na do you think no bul jin loran mi shi kudo do you think bul loran after that change again ko jin akwana gi so ka akwana what will happen to you bulo shingde lo changa la pan no ne go to anga bro lo jeje run taram bro lo jeje ship joro stop beta mono yenga ship joro stop yours kane je we don't know that yours kane je tactic yours kane je code special do ga na antum rana ko nga kan wara kon to kwa ka yote ne ya na kan wari yours kane
the same way run mu wite ka power ba ji doj bo nga akir mi ya de rala den balle ben mun wor bo be nya ko doji ram right kone ne ko be gujino ba yo gor nwere men luk kir mi ya de luk na nwor mu ba na ko nwere ko ken ko be power ba jien ka ke baro de shibo we kan nwere right now lat kon mir la reality ka ba to guru ne you will know it anyway discussion an chana kap chong gwa da be ko ne je ke chang da den gare jen dan to non be atama